Okay, got it. Duo na siya kewa. Oh, isla look. Ay, duo na siya kewa. Happy ngayon sa mo Happy Sunday. Tas kat Miseng. And ko siya Sanri. Na inge Sherlet Tarabange ngani spell siya ng din kowos. In fact, insan kullan sikat kumulas. Okay, mana kewa. Betlig den första middag, Annabelle na kewa. Den sumna ju ingat sakta ta kan lasha. Sakta betlig ket första middag. En final tegen Driscoll. We Solalan Finan in Washington. Los Akfasrye Memorial Service Lan Family Tugal tegen Driscoll. Finan Kent na den Roy bigger Milo Sashkinan. Unless yeah, efter en Roy. Så nu got Roy. Olim got flätten. Tvill bänet som gau sin så mal. Tjuge molash. Lo kemo bäst lag. Lo ke completa que det que du se. Nak den na wol na si makla. Abdal Maila kate kufta fashta. Fin dieke. Oyen mai ngi klans up sig. Mana go kitagal. Malo. Kasreacng gashalom akkuteyac befakket. Okay. Ay berkiten die spelling in wedokle we be solal tegen Driscoll check ke maximal usaske. Jokna ke bamdal na ke lusak fashe memorial service silan abul to yesh nge when delal dal nas gashaluske Milo Sashke nge ona sie gasho ko inyo no melusi nakfashibam dal willos. Misem da cielos, esam na cielos misle galimbo. Okay, tomato you. Hada bir tek fashta meklet. Seksi bir gashka program sig. Og der fashinge i well in die plaske ein long silum gena lo long makum kuliana shishpaita. Backfashing. Ay bisyak plaske bel sigat boy. After when I went home, check in. Wait for the job. So subscribe. Amen. Amen. Galona nga academia. Det första na bit. Okay, program lasha. Ma betygen na första med den ispelsingen mas med samlonsikat kumulas. Lagi kat kain asun senge. Dadal kuluk uigas somla. Gesben kafulan bela. Magad akfasrye sacn program lasha. Or pupuyak na ke plan lash ke pa ko usli la wiklo dari kat akfasrye doing set. Na may siyak se lash ka lok na su was fin ash oyes goske eni na was diye mo magad akfasrye gasho na may sakalemi. Akkalemi tinas label sig diye mo ka be akfasrye. Nage tafel ala gas ka kolutia ka na kaya akkuteyac akkalemi. Yen finchak lash pa magad akfasrye in gasho ka na ko inash bela na kayo. Orang siyak si was ibang may siyak si San Pro was on, Gasol was on. We get gemaing if in siya pa ashtas yun yung ashbe na suwas. Bang masiyok siya. Naging was liye pa developing like casting go log. But feed pa was ko liye kat smart TV na duman. Bili kat Roku channel, Apple TV, Amazon Fire TV.
Talmea pa smart TV na duman ibinta ka built-in, equipped ke Roku. Mas pa na kumita ko nita sugan pa. Som ad channels, kung ad channels na kung logo slash nga, ifin nga kanisi. Logo slash nga pa, kapia logo slash, shoot nga, ang connect nga shop mo. Na, ay connect na ako logo slash nga daw. Kasi ko sugan pa, word of knowledge. Word of knowledge. And kung kayo liye kat kaming kung liye kat stream ba aşke website lasho. Kat aşke kasreacng.com. Spellian kas laşke spell sa asyan. Pa KAHS in gold.com. Well, di kat computer duman. So nag website lang kasreacng lang kung liye kat stream ba aşke. Kat stream ba aşke YouTube. YouTube ko finaş ke YouTube, sundo ke YouTube, anya like button singen, mo caching be na ke analytics, lun kasi ko yun. Na Miseng use may may own lashing. De long sil macret, de long sil primrose, de long sil dahil si finan ko siya nuerma shue ayebe hindi kaya sumne ko na sintugul tulungan na kiyon skulos iyak mo kanan ka kimulam na ibang kanin program last na kineta ko nga siya gunluwo Chronicles of the Singalya masakos na singawan si Philip singan liye kasi ko nagawin nga makat Tia Srisri. Maritsangan ba luo Chronicles singalya for so gosh singawan. Na ipang kanon proklamasyon na uya ko. Sa noon ngan na akkuteyac nakadayak mo niya siguro sila. Nangamay tinalis proklamasyon. Feature mo in akfasrye kung long siya flie si message ko akil nila kumasya sa kuman na ifinash ko siya se luo matlo akil Ama pa nga mastigin na kung sunil primrose ang naging akil ya ake ons ko fa mo olim gatlak na mes uya ke ons ko ngan kewa onsa ko nga Miseng inge mala late sapero alexakilin olem gatlak.
Kulo malap Primrose. Kulo ke unsko pienga. Ano nga academia tawaliso Paing Koli na Finen, Texas. Corsica na Texas. Praise God. Kung kulagam da wikutyang be, oye pe tamlil isa show, Finen Kent, Washington, buying gombe. Nakulan hindi na okay. Wait, mga kandige po na pange. Tuwo na siyungkoli na Pat, Robert, Klein, William, tuwo pa na siyungkulagam da wikutyangan. Hindi siya ba gas lang Polina Krida, tuwo na siyung. Praise God. Kim na Charlie, tuwo. Eta Ronnie. Eta, tuwo na siyung. Kulagam da wikutyangan. In fact, dafo yung bel lot long lash na si Ronnie Mulkey. Any paing kom duo na sum na ano nga academia iso. Ako sama Twitter na if you nugget kaya kami if you may sa na sa share ko like yeah. Na un ikash pa ba nga share ngay mit nga ta ko akfasrye man naksalas na Miseng ngayon. Nga siya kumin wikat ke uns ko to ko ang nagkasumni or run damdain si Finan ko siya shuwe and werma. Nakadasmal Macret na taligul dolu Finan ko na. Bigat ka uns ko nga.
Okay, Kulo na shuwe nuerma den goshai Kulo ke kowos ke onsko kowos yak ke ana ke mga long ole onsko mas misil Mars Kewa, lainwo, gagaywo, paing kowos na kewa, asilbe falog, unso ko mga ero miseng nadas ko lang kwarlila, nganon ko yung kere malat na sumlay. Alwiya. Oh no.
att lyck förstår du maun bienga ana ana ke nga ma mai kuni shelak kalimingele inelos pa Mervi Freddy Philip padlik dolungan akegos ke onlosan alle pshevos lila gaksakin gat ana ke especially mga kasi ngayon in sangak nakikat ke mitikat sa gasad gato eh Well, maganda lang uunin niya. Effektet lagat magfaka. Use min kumbi met mamtas moslawon nga. Life niya she was more or less inspired by the Holy Spirit. Ingon lang kat patati na fellowship in fulian nakalos ke po siya noon. Arapel nagawa ma ash ilyalom kumash ke foslan pela kum ilya matayangom ilya Ushe ngayon Şirekli insan akmadala ye madan insiyo was kayba or akifak kulamalap na siwas ke yok na nasin elos mataka Chronicles sapta singawulya fos ongosh ke singawulan nangakome fashionabit na ke maritse nga kulangan liya nga kanusi nga radio win mo kan Villi si väsingen el foson koshkan el ridi lange fakna selos. Mit lingan sum na kipsingen an shamgen les Jehoshaphat. Jehoshaphat. Image nga using villi pangalain ke saulan in Israel. Gumilile ako sa and pa Sol mamita sep sulela in ba tokosra in Israel. Di ba ang Landland God? Landland God ba David pa tokosra seme. Sakta kimay ta sunaral Samuel siyak Samuel ilan makoin siya ilan rice bet tokosra alan in Israel. Min kon vel sa inge as tokosra lalos. Now Samuel som na yun God, siyak sin God na God lang kiban malusiya kan ay samke na lalosan. At tokosra si mamait in Israel kan siya iskan ba Samuel. Fanola ke Planland God, dahil tokosra David. David, Solomon, na apostle na David. Na ilus ma sulle ash fåsiksin mäklun na Solomon. Gumilile Jeroboam il daldorela ash fashliksin mäklun sum us Northern Kingdom, the Southern Kingdom ba Jerusalem, ba Shufla Judah, Benjamin, ba Ashke Southern Kingdom, balay Jerusalem, and the Rehoboam, Abijah, Asa. Dapat naman Jehoshaphat, ba Asa. Na baka kumisya ang bibising niya. Gumilile a color code niya bekraftsingen. Mapasasyangan, bangan to ko siya matin na break ma oy yamadan. Lo sakuluk yamalan. But Jehoram, Isaiah, Jehoash, Heas, Manasseh, na Amon. Toko siya mga suksasangan, pangan toko siya mga tinam na kakuklan. Kumilila Jehoshaphat il green, kasang il green, mayin wural oralalan. Nasakta asha Pelsimit lala iltin oralala wu, nasakta ash auliak sila, bago shabun bising. Le Jehoshaphat il focus na kumna ulitu o de shamram kanal Jehoshaphat na yo. Jehoshaphat manadal asa na ilbasit toko siya or la wufinen
finan Judah. Nga may ako na ke kuvindiye may reach se sapta singa wilya for singa for stoluan el akalemye le me sikyak. Am to na ke for akus na ke for singa ul pa kan use may reach lak kumre slak look. Marichulakum nam singing pa ashke luwag Chronicles sapta singalya force on gosto ki singalan. The shock to nake akate sing ako lang an sramsramkin. There already force ako ki singal siya. In mo sang relat may nanak singa info. And nageki ama akadang sramgon Jehoshaphat pang. Jehoshaphat siya oyama tokosra singil aki tuku four line akus kulya ako klonkat pa il sifena 4 na finan Juda in akkayel in Israel losin oya pe 4 la ki oya kuduklalos in matake akwa kulya klonkat may il sifena il akilin Lachlan tafung is like panang el ekin met cool say il tako 449 and Judah and Jerusalem. Inakas makinyalos ke oilaw si Fer. Asipa malrelangan pa il shushnya kay simet na non ko na finan Judah na fon. Ilosin dieng akfasrye na non ko na simet lalo singi. Inakas makinyalos inaronon ko suwas India wiwimet. Ilosin dia matake oye sesuas ke fakak Srisri inanon ko lalos India is molin agency. Hindi molin agency sila Makasing bribery. Kung akfasrye mo kishpin mo ita molin asu. Dahil fact na si bet na non, gusto matake na non ko suwas lalos. Nimet kum shimet pa finpangan na Miseng mekal shimet kum silela may da make cash payelos kum we may da bugui kui make inelos kum we may da bugui may na ash cash payelos kum cashelos finchakan by los in fuloko usot main sang cash pagomia bagay siya mama el ke oyes nga agency. Agency. Kasi nga agency. Agency, il coin aklos mo doon mo itlan mo. May suwas. Parang ilus coin orela na non ko tiya suwas. Binridi akwa sila gadil sa sila ni Israel. Nga nashke Deuteronomy. Sapta singalon ko saan. Fos singalay ko tingalongo. Somdi lakni ye fokumetliki mga sikyak katil sang masak sila ni Israel si matak. Siya pa nga may sang si met kuul kometol. Elosin na rokalan sa plalo saan. Inwangin shi losin diye shi losin diye or akfashikalan sa mga or makin oya sing agency. Finga ko susual ki may naksi eh. Ikat kalim gele me si Joshua del Ram kun na sin metnon ko. En katuskat me na bise. Ke oya lap kum bise. Me nga kum mata akfashi bise. Vinli ka ta mamora na sis waslan met pula. Maki shi. Ilos maki ko ilos silela met na ma ashkapash lalos na si. Sige mo ko ibsen. En ko kung hindi ka to politicians finan American Miseng ash menenus ash bait mamata isang money na sin politicians in akfasrye na kinalalosan. Now with clients up with cool with clients up gata gusto ko na siya kan oyesing
kada belang am da sramkin politics ke yening. Tikal me bang oro mga aliens na sinwita mo may fact lang ka da kumino kun fact na mapay masuwasan. Kuminte we made when kuminte we if ibang American kuminte we party na kung Republicans kung Democrats kung Independents mo may kalalfong niya may cool may kalain sa po eh yun yung fact na mapay masuwasan. If you bago Trump ko Joe Biden ko former President Trump le aşo o yıllar President Trump di ba na bu na tigalin mo ba kasi na Joe Biden President Joe Biden mo then fact mama ilos orelangan ilos orelangan si may tinafal na sin may ito si may lie si may use may ito na sin may ito kasi Trump kin pangay or may Christian na in ukay may sikyak government. Is ba government Trump in America government lash finin Micronesia Efesem. Efesem or la masap si dal mandate kumin east vaccination siya kung bakit ilyak na masap si na may ako miro okay if you masap si patang may ito dahil allergic na ke vaccination dahil ko nis nakal mo ba dahil ko nuchat na finan usayang alikin na may details ke masap si finan sa mamit elected officials slash kay naksiwas siya. Nasyak tamakat iske masap sa ngayon pa il mandate ya kimakum na kumin faxing kung bakit ilyak na vian evese. Na if it might say kukuflays faxing and nakalma ba il dugay float na inenslan si Fena. Pangay ko ta mamakitin siya pa nakimit sula mit cool ay lo sin keki Lusin Tia Srisri mate ko ilusin Tia suk oyin agency. Kalmeya pa nasikum matalal fugiya. But finile mate cool si orela sta tila fashkyak waklan ka at kulyak lan ka at namakunesh mate lalal fugiya in tuyak fakla mapay masuwasan. Na siya ilya mga akulin embarrassment nga ngayon na singkawak lak fin Americans fair pa na. Kung fin de sisla bello gegaslan ka at kung chuk na megaslan ka akfasrye alo be kung tuyak tu fin mapay masuwasa. May yen mapay masuwasa fin wang mo lasha akkuteyac sifac. At kaya makatsuwas pakat ka akfasrye mo. Fact nga pa masuwasa mapaya aşk gaslan kat pwede nga kumin na kiden matang gaslan kat visu na gitu chormis up singalan kosh an was singalan kosh gets longolan il sramsramkin oye singayo iden sin kek in Tia Srisri wayen ayen se Srisri koin akloshi matan mit lan mit suwas pwede ilos rela non ko sa matiyan ng suwas. Yokshipe o yang ikagaslan kat na si kung gidan matake. Gidan sumsoke. Na kung finagin may cool sa mako nung kuminat dala may kata sa gaslan. Power at finagin gaslan kat pero kadukwe mamay na likin na kita sinsikin kapay masingan ko ako sikat dagangan pay we gaslan kat manakat akfasrye mayin na pang mamay tamam daro. Vidliye oye lan met Israel nga oye lalos kan tafong na lalos kan mana si Miseng. May isang nutiya ko. Mayin Miseng kasi may level na kamisa kat ekin kat ay wala mo kat manatin kan. Patadin kan. Now oye mula na Israel nga akya kinasikum Miseng kita lut kun. Kita lut ke. Kasi matatafong na kimolin clients of blush sigado. May little say gel Josephat naka na sikum.
Agora si kum ang ako municipal Allah na ke mga kumaşkya. Gel som akiye, Joseph som akiye, oye significan Judah, Eloy be som na finan Jerusalem. Som na finan Jerusalem, şükür ki de mesis ay batsedik ne kal. Okay. Eloy be som na finan Jerusalem, nasin met atlani lalos. Na kung hindi mo rin sila, kalim nila, sila may sinibabang, yun, sayang ako min read. Mariting kung hindi fosse nga nila nga, il faxes was na selos, kikusurik malos, kus in no. In akfasrye God. Kowos aro in axol, in mana kiwagusara. Na fossingaulan, fossingaulan il fakoy. Katay na pel, may